cash warikisi warya cash wowe kome zukine Airtel Tigo umuryango mugari Sale umunyamahirwe watsindiye amafaranga angana n'ibihumbi 500 hano mu karere ka Gicumbi. Hano turi ku isoko twaje guhembera ni mu Miyove. Sale bakimara kuguhamagara wabyakiriye gute? Nibarahamagaye numva bambwiye orakashi numva ari nk'ibisaye navuga ni byiza tu. Ugiye kwinjiramo aho ngaho numara kugera muri ahagarara ni miliyoni buri munsi miliyoni ebyiri buri cyumweru igihembo nyamukuru miliyoni 20 ntucikwe nawe waba miliyoneri wagura inka wagura inzu wagura imodoka Yora Cash kurya itanu wahinduka miliyoneri Yora Cash Yora Cash Yora Cash Gakanya turi kumwe na Sale watsindiye amafaranga angana n'ibihumbi 496. Sale uruti utsindiye amafaranga angana gutya muri promotion ya Airtel Tigo Yora Cash ubyakiriye gute? Yanshimishije cyane aya mafaranga aje muna ayakeneye. Sale aya mafaranga ni menshi kugira ngo uyabone wabigenje gute? Tugire uburyo wabigenje kugira ngo ubashe kubona aya mafaranga. Ye numvishije promotion ya Yora Cash nangira gukina 1000 buri munsi. Je kumva ejo bundi kwa gatandatu turi mugoro arumva baramamagaye. Bo Sale uriki wabwira abantu bakurikiye akakanya televiziyo y'u Rwanda batari batangira gukina iyi promotion ya Airtel Tigo Yora Cash? Nababwira bagakina badahagaritse kuko amahirwe aza buri munsi kandi iyo umuntu akinnye aba yinjiye mu mubare w'abatomba. Sale urakoze cyane. buri cyumweru igihembo nyamukuru miliyoni 20 ntucikwe nawe waba miliyoneri igitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo Yora Cash na Airtel Tigo. Andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagara 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi miliyoni 2 buri cyumweru ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri Yora Cash hamwe na Airtel Tigo umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda.